Good morning everyone! Today is December 31, 2022 and we are going to Barangay Navitasan, La Paz, Iloilo City. We will give gifts and toys to the children of Navitasan, Iloilo. This barangay really needs our help and we will go there again. Man! Tagbalay! Nil sila, Chay! Away ka, so ikaw lang Happy New Year! Hari na si Mama ni Iman. Teka, musta ka mo din? Okay lang Ahay. Sige maskwa ko sa imo sige thank you. Salamat ka paswa ko tay. Ako ginamas ko sa imo kay may bitbit ka na. Tatlo mo to din. Hari na sadya sila di dali la kayo ako Chay Paskuhan ta kasang halin sa Love's Fashion Boutique. Kag sa imo tuto hatag mo kay tita mo karon ang unod sa imo bag ha. Happy New Year. Sige na. Thank you na. Thank you. Happy New Year. Thank you, banana. Ikoy tulog. Ari mo. Happy New Year. Happy New Year. May nadasang lagbatay. Happy New Year. Hindi na magaling. Happy New Year. Boss, ano na boss? Di mong bayar ay niyo. Salamat kid sa taga Navitasan cover na may sila isan sa gamay lang Pasko ginapasalamatan kid nila so nalipay man ako bagkat ko dili kay gina-appreciate kid nila kinhatag sa ila so advance Happy New Year sa tanan kag thank you kid sa nag-sponsor bisan sa gamay lang abutan nakalipay ta mga kabataan kami ang nanay kag mga papa Kami ma'am. bye. Amo na ni mo Pasko ano ang bal mo? Ano ang bal? Salamat. Ara na ako kapito. Nakita di sa Barangay Navitasan, La Paz. Amo lang ni sila day tita pero kasadya diri sang mga pumuluyo. Araw. Happy New Year lang kaya may imo man nakuha. Okay Langga amo na imo. Wow. Lipay silang gasang turutot. Happy New Year, ma'am. Mga taga Navitasan. Happy New Year. Wow. Happy New Year. Wow, grabe.
di kanami, Melisanda nila. Walit yun, manok. Sige, ma'am. Happy New Year lang, ma'am. Happy New Year. Hi. Nagkatino mo yung mga... Tagalapos, sinikway. Oo. Happy New Year! Video lang ko di namihan ko di sa inyong lugar kay Palario man lang kita nga pigado. Wow, tiara na ilang mga Pasko nakaptana. Welcome. Te, amo na mo balay, sir? Happy New Year mo na inyo balay, ma'am. Ay, Happy New Year lang Sige Happy New Year. Di pa salamat ka sa imo, Chucheria. Salamat. Mga gwapa, kagwapo ako mo, sir. Ma'am, sige, ma'am. Sige. Okay, sige. Ayaw mo, nakadlaw, sir. Nakadlaw. Sige. Happy New Year! So sa makita ninyo mga palangga, amo na ang sitwasyon sa mga taga Navitasan. Bisan gamay lang ni sila dire pero masadyang ilang nga mga pagkinabuhi kinaga bululigay sila, kag wala sila gahinisaay. Masadyang mga kabataan makita mo man no, hambal ko gay patututan ay mo turutot langga. Ay, nagpati man ng bata, kanami lang sila. Okay guys, so pulit na kami. Kasadya lang sa amon dali. Happy New Year! Happy New Year, sir! Magi kami di ma'am! Happy New Year! Oh yes, ma'am! Sige. Rakan tayo ma'am. Magwa na kita diri sa may Navitasan. Okay guys, that's it for today. Nalipay gina mga kabataan nga natagaan naton sila sa mga hampanganan kag mga snack food. So sa liwat kabay pa nga maliwat next year. Excited na ako Today's vlog will not be possible without the help of our generous donor, Susimo Drew Jr. and Christine Las Marias, and also Rosana Vigafria Lapag. Thank you so much for your generosity. And also, I'd like to acknowledge the whole donors of my Christmas gift giving or sharing is caring project, especially to RFG Pharmaceutical Corporation, Angelina Bake Shop, Ingos Batchoy located at Festive Mall, Labs Fashion Boutique, and CC Bubbles Washing located at Block 9 Sinikway Lapus, Daddy Fuda located at Molo, Colors and Shape Salon located at the Atrium, and Arjor Perfume by Sir Dino Bermudo. I would like also to thank you to our generous donors, Noyma Anghelias, Jerome Laplana, Linda May Lagdamin Aloco, Heidi Jade Favolar, Ann Retita, Ninette Sok, Nelima Campos, Melody Vlogs, Cousin Boyd Lorino, Cousin Langga, Hinablos Bani Espino, Hinablos Rachel Melocoton, Joy Tibos, anonymous donor from Qatar, from Lebanon, and from Land Bank. Thank you to all of you. Thank you very much. More blessing to you and your family. And now, I am going to tour you around the major street in Iloilo City, showing you the situation during Christmas season, especially December 30, 2022. Navidad,
I'm showing you again the situation in Iloilo City downtown area last December 30, 2022.
parang tigit sila. Bisan sa gamay lang ang Pasko, ginapasalamatan kit nila. So nalipay man ako pagkat ko, dili kay kina-appreciate kit nila, kinahatag sa ila. So, advance Happy New Year sa tanan! Kag, thank you again sa nag-sponsor. Bisan sa gamay lang ang butang, nakalipay ta mga kabataan, pati ang nanay kag mga papa. Wala kami yan, ma'am. Bye! Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not.